Zdaj te še pol na tekmi, tak skoraj. Ja. Črtica, ja. Poznam. Laga na slovenski. To je 35 sekund. Je za dosti skromno. Ja, 70, ja. Čutaj, 70 rešite. Vse malo vse. To bi treba pridati, da se malo. Hitro mešaš. Je pa kaže, ko prej računalnike. Ja. Samo dolgo printa, da sem službi izkoristila. Če bi spodaj že bilo kakve svetlo, da bi bilo polne si zdravo in tisto.
40. Tempo za 42 minut. Вот, нажмал бы сюда. Можешь писать.
серце народу. Вітер не співає. Істина. Жалко, знаєш, ти. Ну, Це правда. це коротко.